ngai khoblai phi baro iwei pe iba pe jekan ka YouTube channel ka bamenta katkum ka report bla update da minister jongka Assam Himanta Biswa Sharma hakapor khat arbaje lai pho ar minute haka arpo pratarik April arhajar arpo lai thu bala don shu sa iwei ibayo pang thamai yakani ka COVID-19 ibadai na po kajala Assam ini ibadang shuyo thamai yakani ka jingpang ide ikhana kanthai ibdang don hapdeng ka karta ka bakhan rusnam bad ladang ikan lang baro kibri kebayo yakan ka jingpang napo kajala Assam menta kila kuat sekalai penrungut iwei bla kladno bad arf nyungut kede kibla recover lani koj nakani ka jingpang COVID-19 menta kibadang sa napo kajala Assam kilong prangut kibrang don hapdeng ka jingsha semar no uni COVID-19 kini ki prangut ki badang don hapdeng ka jingsha semar napo kajala Assam ki dena kini ki district Golagat iwai Morigon arngut Drobri arngut Golpara iwai Karimgan iwai bad iwai ibadang shuyo thamai mentakasngi kata napo ka district Bongaigon ladangi khain lang baro menta kibdang don hapdeng ka jingsha sumar lani aktif kis kilong prangut ditangkini ki khobar khoble shibun